IPT akan panel lam sugu. Hai kaham. IPT akan panel lam sugu. Wagra ayu lokto. Tipra Motha ayu lokto. Wagra ayu lokto. Wagra ke. Tipra Motha ke. Ketang kaitan hambai diu. Dini 22 families, 48 voters, IPFT yakari, Tipra Motha ni bana fairam faiya. Naidi Tipra Motha nang berakita borom riu. Sorry IPFT rok nang belai berakita borom riu. Borom berakita cost of like ya. Borom na ang true warrior negotiate. Haipano. Tabu pon leader kiri, orai ing tongman isplay. Bunyi dofano, bunyi party no, indirectly or directly suwa man isplay. Pagi jot tono Tipra Motha wo. Sung bai sung, tangla tu fela itu mai jani ba. Pari sung kabaksa khat hansak lay jawak lay nai. Angjas mo am choni IPF nasibi samani ya. Tipra hani jot to IPF tirono ang koi horjau. Dia nata angka Tipra Motha five di because habobag rasini leader was not lead kaitong and ang puitu kayu tumung boram guna NC de Burma ketang tong kangke bofulo se IPF no yakare habobag rasa five kamo gobang man netara goldi five beka je remaining tonai rogno bang koi horo norobo dati five kan kasi dofan becha nai hambai bele ken bo BC Namanjoy VC under 11 maharanipur teliamura constituency.